Кутман кеч, Бай Кыргыз каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 24-май, кечки саат 11. Бишкектин Моссоветтеги акча алмаштыруу жайларындагы курстарды силерге көрсөтмөкчүбүз. Ушул видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Доллар 80 сом 20 тыйын, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 28 тыйын. Доллар 80 сом 20 тыйын, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 29 тыйын. Доллар 80 сом 50 тыйын, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 29 тыйын. Доллар 80 сом 70 тыйын, евро 85, рубль 1 сом 29 тыйын. Доллар 80 сом 50 тыйын, евро 85, рубль 1 сом 30 тыйын. Доллар 80 сом 50 тыйын, евро 85, рубль 1 сом 30 тыйын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуздар.